seara! Bună seara! Bine ați venit! Numele meu este Victor Ciobanu, managerul acestui proiect artistic. În curând îi vom avea ca invitați pe cei din Fundația Bataragoa, Fundația Familiei Regale din insula Sulawesi, conduși de maestrul Basri Baharudin Sila, un maestru renumit în Makassar și în toată Indonezia, cu o biografie impresionantă, având turnee în toată lumea, multe colaborări internaționale și aflați pentru prima dată în România. Vreau în primul rând să le mulțumesc celor care au fost alături de mine, în primul rând Asociației Nirmal Art, al cărei manager este Cleopatra David, muzicolog. De asemenea, vreau să mulțumesc celor care ne-au ajutat cu acest proiect și au fost alături de noi cu sufletul și cu inima. Sabin Silviu, dacă ești aici, nu te văd, și Mohamed Zatari, care ne-a ajutat cu toată promovarea și cu să avem o imagine bună pentru acest eveniment. Mă bucur că sunteți aici. De asemenea, am ocazia și onoarea să-l invit pe domnul ambasador al Indoneziei să vină alături de mine, Silakampa di sini. Și mă bucur că sunteți aici și vă rog ca la sfârșit să veniți alături de noi afară, să faceți poze cu invitații, chiar să discutați cu ei. Ei vă vor spune despre țara lor, despre Indonezia și insula Sulawesi, o insulă destul de puțin cunoscută la noi, pe care cu drag o veți cunoaște și mai încolo. Vă mulțumesc! Bună seara! Ce mai face? I tried, to speak Romanian, but it's a little bit hard for me because my age is already, a little bit old, 63. So to learn the Romanian grammatical, how to say, very difficult. Yeah. So I only understand the conversations, words to talk with, my friends, my colleagues, and also Romanian. Tonight, I would like to express with the Indonesian language because we have, the Indonesian culture here, and I would like to speak a brief with the Indonesian language, and my staff Supri will translate into Romania. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada tempat ini. Saya sangat berbangga dan merasa terhormat sebagai Duta Besar Indonesia yang bisa membawa tim kesenian di sini yang mungkin cukup unik karena ini salah satu daripada tim culture, tim kebudayaan dari 1473 culture yang ada di Indonesia. Saya memahami bahwa yang sering ditampilkan budaya Indonesia itu adalah budaya Bali dan Jawa yang sering mungkin bapak-bapak, ibu-ibu saksikan di dalam satu culture event di Romania. Dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, bahwa kesenian ini berasal dari Pulau Sulawesi dan juga di bagian selatannya. Dan kesenian ini sangat berbeda dengan kesenian yang bapak-bapak, ibu-ibu pernah saksikan Bali dan Jawa, termasuk juga daerah kelahiran saya, Pulau Sumatera.
Saya khusus juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Cleopatra dan Mr. Victor yang membawa kesenian ini ke Rumania. Di seluruh negara Asia Tenggara itu hubungan diplomatik Rumania dan Indonesia itu adalah tertua selama 72 tahun. Sehingga sesuatu hal yang wajar apabila Indonesia lebih banyak untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sini, karena Indonesia sahabat yang paling lama dengan Rumania. Sebagaimana yang kita ketahui, saya kira bapak-bapak yang senior yang hadir di sini mengenal bahwa hubungan Indonesia-Rumania itu sangat dekat semenjak tahun 1948 sampai tahun 1965. Hampir 60% kebutuhan teknologi Indonesia saat itu didatangkan dari Rumania. Tapi semenjak tahun 1970 hubungan perdagangan dan juga hubungan kebudayaan itu sudah mulai agak sedikit turun karena kiblat kedua negara kita itu berbeda. Indonesia dia berfokus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Rumania juga fokusnya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dan semenjak tahun 1917 bahwa kita mulai menggali kembali untuk membangun persahabatan antara Rumania dan Indonesia dari segala bidang. Satu contoh bahwa perkembangan itu bisa kita lihat sebelum pandemi, warga negara Rumania itu merupakan jumlah travelers yang paling besar jumlahnya datang ke Bali daripada negara-negara Eropa Timur lainnya. Sehingga ini bisa dibuktikan dengan terapis atau spa yang ada di seluruh Rumania itu pada dasarnya adalah menggunakan nama Bali dan juga terapisnya orang Bali. Dan kami dalam beberapa tahun ini bekerja sama dengan Honorary Counselor Indonesia di sini yang berada di Konstanza untuk mengembangkan kembali perdagangan kedua belah pihak. Saya kira itu mungkin sebagai sedikit gambaran tentang hubungan Indonesia dan Rumania, dan saya atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan menyaksikan satu culture berasal dari Indonesia Timur, yaitu
culture dari suku Makassar. Din nou, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, în numele guvernului și poporului indonezian și vă invit să asistați la acest spectacol din orașul Makassar. Selamat menyaksikan dan mulcumim.
Namaste.
matu leri alairi nabi si juga lairi malaika pai aja usalau passes aja usalau pangaderu telai cahali keraka-raka gempok le telari pangemereku purau-rau patola tarawemu lalle tenagaemu aton cengi potoemu akar kengi mangkau sawek ko meri pertiwi sawek ko mairi lino tenau sawek ko mairi botilangi ko harga hatu mela buajana bulu lampu arana tasi emu metes tenri bali makdai tenri supa soro ko hamatu ikola dewata macallai wali alamat dalan ru ngepung tenatiwi kimio ku tenawawa sumanga purilino unrui papamadekia seresi kiri pungo-pungoi codayam pulau ngalama kengorok kajua bisu ngemu pabatari maneri kiota domba nia mari minasa talandri malakunikana lama molongha jadombang dombang lari dombang karaeng kodo di pantaran duduin jadombang naku siki mobida kulandri malaku di betari pangada kan dombang lari dombang karaeng kodo.
sangin dai mak jaja rantabe karai lakarena risa rita dombang dombang lari dombang dombang karaeng kudung.
dapot-dapot na batarak semula jajik kutetek pangesara. Saliut sarumpu-rumpu saliut sandra batara pitul lolangang anak toa batol lau-lau ko hamay musolo lanyu-lanyu anurungan torwakasa utena ukasan naji. Tundrui papemadakia serasikiri punga-punga codayam pulau ngalamakeng ngorok kajwa bisu ngemu pabatari. Orwer mula wasun na langit na soloriku dewata. Tapi nrekku reman-reman tapi aku tawakaju ku toko maneng arya jumpelo. Risauran risalarepi tunrupi tuletepi itu dewata mangaji patakar gerutku patakar sinampeku ompa. Batari.
Pa. Batari. Om Pa. Batari. Dapot-dapot na Batara ko semula jaji ku tete ku pangasara. Saliu sarumpu-rumpu saliu sanra Batara. Pitul lolang anak to batol law-law ko hamay musolo. Lanyo-lanyo nurungan tarwaka sa utena ukasan naji. Tunru i papemadagya seresik kiri punga-punga codayang pulau ngalama keng ngorok kaju. Bisu ngemu pabatari. Batari. Bisa gitu.